počnu utakmicu na ovoj i na onoj strani. Evo, žrijeb je dao naš kapiten je žrijebao Misimović i dobio je stranu gdje su upravo naši navijači. I kažem, ima među njima oni koji su nezadovoljni zato što reprezentacija igra, ima oni koji su nezadovoljni zato što su neki igrači pristali da igraju za reprezentaciju. Sve skupa je dovelo, ta blizina je dovelo do toga da su oni eskalirali. Evo, pogledajte ovo drago, lijepo lice ovoga djeteta, ono ni krivo ni dužno nije, sa svojim ocom je došlo da pogleda jednu lijepu predstavu, da uživa u svemu, ali evo, vjerojatno će i dočekati, kao i mi svi zajedno, poštovani gledalci, da vidimo ovu utakmicu. Posljednjih mjeseci ovo je kulminacija svega onoga što se dešavalo, znači posljednjih pa recimo 5 mjeseci nakon utakmice s Moldavijom, kada je ostavku, odnosno rekao da se oprašta od reprezentacije kapiten Sergej Barbarez. Nakon toga bura dešavanja u našem savezu. Sve u svemu, javnost je dosta upoznata oko toga i zaista bi šteta bilo ove dragocjene i dobre minute našeg programa, poštovani gledalci, i vašeg vremena, pucati u to šta i kako je među njima i s njima bilo. Sve skupa nije dobro, ali šta ćemo, to je to kako je rekao kolega Hadžić na početku prenose kod prvog incidenta, to je folklor Bosne i Hercegovine, kakva politika, takav i sport. Ali evo, iskreno, intimno sam se nadao da će ovdje sve proteći kako treba, da će ovi navijači koji su došli tu shvatiti da su ovo jedni novi momci ili momci oni koji žele igrati za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Onaj koji ne želi, sretan mu put i bar podržati ove momke i novog selektora, ali eto, nažalost to se nije desilo. Vrijeme lagano protiče, već pola sata prekid utakmice u Oslu na stadionu Uleval. Evo dole vidimo sada ljude koji odlučuju o tome da li će i kada će se utakmica nastaviti. Čini mi se da je ona grupa, barem ona grupa koja je izazvala incident, izašla sa terena, odnosno sa tribina. Evo vidimo kako izgleda sada poluprazna ta tribina gdje su smješteni naši navijači. I suci su izašli na novo zagrijavanje, što znači da se možemo nadati da će utakmica početi ili se, što se kaže, nastaviti. Eto, poštovani gledalci, svi skupa smo u ovom jednom cirkusu. Svjedočili smo nečemu što se ne dešava baš često. Pa eto, na neku sreću ili nesreću na ekranima OBN televizije imali smo prije 2 mjeseca slično nešto u utakmici talijanske serije Catania Palermo, gdje je nastao čitav cirkus i rigorozne kazne. I rekli smo da to ne bi željeli da se to desi negdje i kod nas. Evo, nije se desilo kod nas, je se desilo tamo gdje je uključena eto reprezentacija Bosne i Hercegovine. Naša reprezentacija prije ove utakmice je imala svega 4-5 treninga, riječ je o sasvim novom timu i zaista je velika nepoznanica što oni uopšte mogu pokazati u duelu sa Norveškom. Nismo imali dosta vremena u uvodu utakmice da kažemo neke stvari vezane, znači konkretno za ovaj duel, debi selektora Fuada Muzurovića koji je na klupi reprezentacije zamijenio Blaža Sliškovića koji je također sa onom grupom navijača otišao iz selekcije. Tu je dosta debitanata: Vedad Ibišević, Edin Pehlić, Edin Džeko, Eldin Jakupović koji nije dobio na kraju dozvolu da nastupa za reprezentaciju, pa onda Boris Pandža i Ajdin Maksumić, pa onda Mario Božić, Ivan Radeljić, Darko Maletić i Adnan Čustović. Znači svi oni su debitanti, neki od njih večeras nisu u sastavu s obzirom da su svi došli ovdje u Norvešku. Praktično do danas se nije znalo, do sinoćnjeg treninga se nije znalo ko će od njih sa tribina gledati ovu utakmicu, a ko će biti na klupi, odnosno na terenu. Na kraju selektor Fuad Muzurović se odlučio da prilično ofanzivno uđe u ovu utakmicu. Sada koliko će se to pokazati kao opravdan potez nismo uspjeli da vidimo, ali eto, nadamo se da će vrlo brzo ova utakmica konačno početi, a nakon ovog velikog incidenta koji su izazvali navijači reprezentacije Bosne i Hercegovine. A selektor Muzurović je danas rekao da nema on ništa puno da čeka zajedno s svojim igračima u nekoj taktici.
Zna se ko je Norveška, zna se ko je Norveška kada igra kvalifikacije, kada je u grupi, agresivna reprezentacija, disciplinovana je reprezentacija i rekao je mi ćemo pokušati napasti, pokušat ćemo odgovoriti, zadržati s napadom njihove te nalete, ako uspijemo, ako ne, pružiti ruku boljemu, ali nekako u sebi se nadam i vjerujem da moji igrači, ovi igrači koji su danas tu, večeras tu, mogu opravdati to povjerenje i da može to sve dobro na dobro izaći. Pa evo i poželimo i mi to i bili smo spremni pogledati to sve zajedno, ali evo, čekanje, nekad se kaže čekanje se isplati, ali da vidim. Ako su s ovim incidentom naši navijači malo izritirali domaće nogometaše koji su bili našpanani, evo suci se skidaju sa trenerkama UEFA, što znači da smo blizu početka. Ako su malo i, kažem, izritirali, malo i iznemirili, onaj njihov prvi juriš spriječili, onda su u tome uspjeli, ali bojim se, ne da se bojim, nego sam siguran da epilog će tek uslijediti, jel? Kazne biti zaista žestoke. Vrlo lako bi se znači moglo desiti da reprezentacija igra utakmicu ili pred praznim tribinama ili negdje van Bosne i Hercegovine. Ali s obzirom da se sprema nastavak utakmice, sada ćemo se prebaciti na taj dio, znači na sportski dio ovog susreta. Evo ovdje vidimo domaćeg selektora, dakle dajete zadnje nove upute svojim igračima. Činjenica je jedna da on je rekao da će od početka, bar u medijom smo zapazili danas u razgovoru o utakmici, nekako da će oni krenuti hrabro, da će krenuti jasno da što prije dođu do prednosti, do tog prvog gola, da bi onda možda taj motiv kod igrača reprezentacije Bosne i Hercegovine pao. Međutim, evo kažem, vidjet ćemo njegova taktika 4-4-2 govori da će, kažem, rekli smo po toj lijevoj strani biti najviše pritisaka, a istovremeno da bi moglo sa dugim loptama na kareva ispuštanja doći do tih nekih prednosti i tih golova. Evo sada i policija ulazi na ovu tribinu, neće ovo još početi. Neće se utakmica još uvijek nastaviti, sada je policija počela ulaziti na tribinu sa navijačima Bosne i Hercegovine i čini mi se da će napraviti jedan živi zid policajci na polovini te tribine, isprazniti ovaj dio na desnoj strani. Upravo kada se sudac Rajlić pripremao da da znak za početak, evo policajci su ušli, dakle vjerojatno kao jedna opomena, istovremeno da kaže evo mi smo tu pa sad da vidimo kako ćete dalje. Mada moram reći da je zakon Norveške zaista rigorozan i oni navijači koje ulovi kamera, specijalna kamera policije grada Osla, neće im biti lako iz jednostavnog razloga što oni to ne trpe. Evo ovdje dole u desnom uglu vidimo sad izvani se kaže nezvani, mnogi samo gledaju, niko konkretno ništa ne čini. Bilo bi dobro da bi izašle, evo vidimo sada i obezbeđenje da utječu na navijače, da se počnu ponašati normalno i da se prođe najbolje vredu. Molim vas, ako mislite da pravite probleme, da izađete što prije da bi se utakmica mogla da nastavi. Navijači koji žele da ostane i da mirno navijaju su dobrodošli. Evo, čuli ste poruku oficijalnog spikera na stadionu Leval, znači navijači koji žele praviti probleme pozvani su da izađu. Dobar dio njih je dobrovoljno i izašao, ali jedan dio je ostao. S druge strane, navijači koji žele gledati utakmicu, dobrodošli su da ostanu. Oni su nekako grupisali više desno tamo lijevo na tribinu ili lijevo s vaše poštovani gledalci. Dakle, ajmo reći jedan duel i navijača, jedni koji žele zaista to da navijaju, jedni koji su došli s tim ciljem. Nadamo se da ti koji su došli s ciljem da naprave ovaj cirkus, da su izašli. Sve u svemu da se ne bavimo više sa njima, nego da se bavimo sa događajem na terenu i da se bavimo dobrim rezultatom reprezentacije Bosne i Hercegovine. Evo, 1 minuta je odbrojana na semaforu, znači samo 1 minuta prošla, a utakmica se konačno nastavlja uz pljesak onog dijela navijača koji je ostao grupisan na lijevoj strani tribine. Gušo vratio na polovinu Norveške, Zlatan Muslimovć. 3 igrača oko njega, nema prekršaja ili ipak ima? Ipak ima, malo je razmišljao Rajli.
Razmišljao je, ali kada je pogledao kome je lopta došla, onda je